Ibihe byiza nshuti bakunzi batewe barasa network tugiye kubagezaho inkuru twise umunsi wo kwibohora mu Rwanda. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharinge. Umunsi wo kwibohora cyangwa Liberation Day mu Cyongereza ni umunsi mukuru mu Rwanda wizihizwa tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi buri mwaka. Wibutsa gutsindwa k'ubutegetsi bwahoze ari ubwa Habyarimana n'ingabo za leta zitwaga FAR zatsinzwe na Front Patriotique Rwanda FPR mu ntambara yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umuryango wa FPR Inkotanyi uyobora u Rwanda kuva mu 1994 ufite inkomoko mu gushaka ko abanyarwanda bari barahejejwe ishyanga mu bihugu by'ibituranyi n'ahandi nk'igisubizo kirambye ku buhunzi bwabo bwari bumaze imyaka isaga 30. Ku itariki enye Nyakanga mu mwaka w'1994 FPR yafashe umurwa mukuru Kigali mu gihe imirwano yarangiye ku itariki ya 18 Nyakanga nyuma yo kubohora uturere two mu majyaruguru no mu burengerazuba. Umunsi wo kwibohora ubaho ukurikirana n'umunsi w'ubwigenge ariko ikizihirizwa rimwe mu birori. Ku munsi wo kwibohora inzego zitandukanye zitera inkunga ibikorwa bitandukanye byo gukunda igihugu n'umuco ndetse n'imihango idasanzwe n'ibitaramo. Hirya no hino mu gihugu haba ibirori byo kwizihiza isabukuru yo kwibohora aho ibirori nyamukuru bibera i Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. Intumwa ziturutse impande zose z'umugabane Afurika n'ahandi zisura umurwa mukuru mu kwitabira ibirori. Haba karasisi ka gisirikare k'ingabo z'u Rwanda kakabira kuri stade Amahoro. Muri ibi birori Perezida w'u Rwanda yakirizwa indirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza kandi akageza ijambo ku batura Rwanda. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'2024 mu birori byo kwizihiza imyaka 30 ishize u Rwanda rubohowe byabereye kuri stade Amahoro, hari hateraniye abaturage benshi, abayobozi n'inshuti z'u Rwanda. Abitabiriye ibi birori baryohewe n'akarasisi k'ingabo z'u Rwanda na polisi y'igihugu gakunze kurangaza abatari bake. N'akarasisi kaherukaga kuba ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2019 ubwo u Rwanda rwizihizaga imyaka 25 Irashize Rwibohoye. Ibirori byizirijwe muri stade Amahoro yavuguruwe kandi yongererwa ubushobozi aho ubu yakira abantu 45,000 bavuye ku 25,000. Perezida Kagame yavuze ko kwibohora ntabwo bishobora guhatirwa abantu ku ngufu cyangwa se bashyizwemo ubwoba, gushingira ku mahitamo akorwa na buri muturage. Perezida Kagame yahaye ubutumwa urubyiruko aravuga ati iki gihugu nimwe mugomba kukirinda mukakirwanirira bityo kigakomeza gutera imbere. Byari ngombwa kubisubirwamo, kwibohora nyako bitangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzahorana umutekano, ati igihugu cyacu kiratekanye kandi kizakomeza gutekana uko byagenda kose. Umwihariko w'u Rwanda ugira agaciro umunsi ku wundi, twarenze imiziro iyo ari yo yose n'indi myumvire n'ishusho umunyarwanda yarazwiho. Perezida Kagame yagarutse no kuri stade Amahoro mu myaka 30 ishize hari harabaye ahantu ho guhungira. Perezida Kagame yavuze ati abanyarwanda uyu munsi tubayeho neza kandi turakomeye kurusha ikindi gihe. Yavuze ko mu myaka 30 ishize stade Amahoro yakoreshwaga nk'ubuhungiro bw'abantu bari mu bice bitandukanye biyegereye. Ati abanyarwanda bayihungiragamo bashaka umutekano kandi benshi baraharokokeye bigizwemo uruhare n'ingabo za RPA. Ni ibikorwa byakozwe hose mu gihugu. Ku wa 4 Nyakanga dushimira ababohoye u Rwanda tukibuka kandi n'abatanze ubuzima bwabo. Igisirikare cyacu n'inzego z'umutekano ni ikimenyetso gikomeye cy'ubumwe n'umutekano. Perezida Kagame yagaragaje ko mu bushakashatsi bukorwa buri gihe inzego z'umutekano zihora zishimwa n'abaturage kandi ko ibyo biba mu buryo butari impanuka. Yavuze ko nyuma ya jenoside inzego z'umutekano zabaye hafi abaturage zibafata kimwe. Ati n'uyu munsi bari hafi y'abaturage bagashyira imbaraga mu mishinga ifitiye runini iterambere nk'ibikorwa remezo na serivisi z'ubuzima. Iki gihango cy'icyizere ni umusingi ukomeye igihugu cyacu cyashingiyeho kiyubaka. Tubabwire ko mu myaka 30 ishize u Rwanda rwibohoye yaranzwe n'iterambere mu ngeri zitandukanye. Imibare igaragaza ko mu mwaka w'1994 amafaranga umunyarwanda yinjizaga ku mwaka yari amadolari 146 hafi 150 yashyize mu manyarwanda. Umwaka ku wundi yagiye yongera. Ubu mu mwaka w'2024 yageze ku madolari 140, ni ukuvuga asaga miliyoni 1,300 y'amafaranga y'u Rwanda. Imibare igaragaza kandi ko mu mwaka w'1949 icyizere cyo kubaho ku banyarwanda cyari imyaka 29. Mu mwaka w'1994 kigera ku myaka 41, nyuma y'imyaka 6 kigera ku myaka 49. Mu mwaka w'2024 kikaba kigeze ku myaka 69 ndetse hari icyizere ko kizakomeza kuzamuka. Na nshuti bakunzi batewe barasa network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharinge.